Écoutez l'émission Ejo. Fuata kipindi cha Ejo. Kurikira ikiganiro Ejo. Umviriza ikiganiro Ejo. Kurikira ikiganiro Ejo umenye uko urubyiruko rwo mu karere k'ibiyaga bigari ruri guhangana n'ibibazo bitwugarije. Rubyiruko, aya mahirwe yo kuganira ku bibazo byugarije urubyiruko rw'akarere k'ibiyaga bigari ntakabacike. Ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ibihe byiza kuri mwe mwese muteze amatwi ikiganiro Ejo. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Ejo aho tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Ariko uyu munsi ni akarusho kuko tugiye kuganira ku mubano w'abana biga mu Rwanda baturutse mu bihugu bitandukanye biri mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze muri iki kiganiro mukurikira ku 104 n'ibice bitatu FM Ijwi rya Amerika gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye basuhuza nitwa Nicole Giraneza. Mu Kinyarwanda bavuga ko buri gahugu kagira umuco wako akandi wako. Uko abantu babana, imyitwarire ndetse n'imigirire bigenda bitandukana bitewe n'aho bavukiye, aho bakuriye ndetse n'aho baba. Amashuri ni hamwe mu hantu hahurira abanyeshuri batandukanye, by'umwihariko usanga hari ibigo byigaho abana baba baravuye mu bihugu bitandukanye. Bityo hakaba hari abantu batekereza ko kuba abanyeshuri biga ku kigo kimwe kandi baturuka mu bihugu bitandukanye bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ndetse kubaka ubucuti bikaba byaba imbogamizi ikomeye hagati y'aba banyeshuri. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Muri iki kiganiro rero twaganiriye n'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya APR mu Rwanda. Ni ishuri ryigamo abana bavuye mu bihugu bitandukanye birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Uganda ndetse n'u Rwanda. Nuko batangira batubwira zimwe mu mbogamizi bahuye nazo bakigera muri iki kigo. Ese haba hari imyumvire ipfuye ku ngingo runaka, ibyo bita stereotypes mu rurimi rw'icyongereza bahuye nazo cyangwa se bumvise ku bantu runaka? Reka tubumve. Kenshi nyine abanyarwanda turi abantu tudakunda gupanika cyane by'amasomo, nyine tutabiremereza cyane. Ariko nk'igeze Uganda usanga nyine abanyeshuri baba bari concentre ku ikayi kuva kwa mbere kuza ku wundi wa mbere. Nyine n'umwanya wo kuruhuka ugasanga ni mutoya, we bikabanza bikakugora. Rero iyo umaze kujya muri uwo murongo ukavayo ukagaruka mu Rwanda, wowe uba warangije kuba nk'abo ngabo. Iyo ugarutse mu Rwanda rero nawe birongera bikakugora. Rero iyo ugeze mu Rwanda uratangira ku munsi wa mbere ngo uriya niga kayi yirashya, nuko nyine ibintu byose bibi bikakubabaza. Ariko nyine hari n'igihe bikugera ingaruka uko nguko ukagabanya kwiga kugira ngo utabaza bagenzi bawe, bikakugera ingaruka nk'amanota yawe akagabanya, kuko wari waramenyereye ko kugira ngo utsinde ari uko wize uwo mwanya munini. Umwanya mu gihe wagabanyutse amanota yawe akagabanyuka. Inza mu Rwanda Ugande bakundaga kunerwa ati nkundi dore iyi ni impunzi, kubera ko kuvuye mu kindi gihugu uje mu kintu bati iyi ni impunzi. Azajya urambye ako kantu akumva natabaye comfortable nahundi nyine. Ariko igihe kirekire nyine ngerageza kumenyana nawe, kubera nabasha kwiga igihe kirekire bibasha gucika kuba bambona nk'umuntu wabo nyine usanzwe. Nje mu Rwanda bari naradapse imico yabo nameze kimwe nkabo. Nanje hano mu Rwanda kwiga cyane kwabo, kubera ko ari Bugande usanga mu kigo harimo abantu batarenga nk'ijana cyangwa 200 mu bigo bya private cyane. Ariko hano mu Rwanda turi 700 magana nyine. Nje hano mu Rwanda kwa kwiga cyane bakazanyita ingoga kayi cyangwa akamata ubwenge bwawe bw'Ibugande cyane burasaza. Ngo ejo bundi ejo nyuma y'umwaka tuzatukurira ku muhanda usara nawe utora amashashi. Kenshi abakongomani n'abanyarwanda iyo babaga bari kumwe ndabari nko gukina umupira, ugasanga abanyarwanda kenshi ari kuvuga ngo ubundi nta mukongomani muzima wundi waba muri kiriya gihugu ukaba muzima, kubera imico yabo bakundaga habona ari abantu bafite ambiance, bakunda guhora badatuje. Ariko abanyarwanda ari abantu bari calme. Kenshi bakajya bavuga ngo abanyakongomani ni abasazi. Tukigera muri Uganda abantu benshi baravuze ati izi ni impunzi.
hari inkambi ihari bita na Kivari, ubundi baravugaga aba ngaba baturutse na Kivari. Byatubayeho rero cyane, biratubabaza ariko tugira aho turabyihanganira. Burya ikintu cyose wumvishe ukagiha umwanya kirakwafectinga. Hari igihe babivugaga gutyo bagira ngo bakwangishe igihugu, bakwangishe na bagenzi bawe. Normalement iyo uvuye mu gihugu cyo hanze tari cyawe ukagaruka mu cyawe, birashoboka yuko abo usanze mbese batakubona nka mugenzi wabo, kandi niyo ugize inshuti zawo hari abo muhura bagakomeza kugukekaho ibindi. Nkanjye nagize experience yo kubana n'igihugu cya Kongo. Iyo urebye kubana n'ikindi gihugu biguha, hari uburyo kibiguhamo imico yabo. Noneho iyo mico nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, abakongomani ni abantu bakunda mbese kwiyamiza, kwidagadura, kandi abanyarwanda ni abantu baba batuje, bakonsoma precisement, bazi ibyo bari gukora. Rero iyo muhuye bakareba wenda wowe ugiye kugura ibintu, uguze ibintu byinshi kubarusha, nta nubwo baguriye cyangwa mukoze fete iratinze, ibintu nk'ibyo barakureba bakabona mbese mudasa, bikaba ikibazo rimwe na rimwe. Ari ukuntu umuntu ashobora kukubwira ngo uri impunzi, nkavuga ntabazi ko nubwo wowe uriye, ntabazi koko icari c'impunzi, kuko kwitwa impunzi ni ukuba wahunze mu gihugu cawe, kandi nimba ari ikintu ca mbere kibabaza mu buzima ni uguhunga igihugu cawe. Rero kumva umuntu ari kubivuga nka blague ngo uri impunzi nicyo kintu ca mbere kibabaza ubundi. Hama ica kabiri numva bavuga ngo abarundi ngo bakunda agacupa, ngo nabasinzi iki, kandi ugasanga n'umuntu ariko arabikubwira narakubona wasinze, narakubona uri kuranywa ako gacupa, ariko kubera ko la majorité babafatira muri ubwo businzi nyene, nawe ukumva ari kukwita umusinzi. Barakoze aba banyeshuri twaganiriye. Nawe uduteze amatwi muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe. Ese kuba abana biga ku kigo kimwe badahuje ubwenegihugu, umuco ndetse n'imibereho yabo byaba isoko y'amakimbirane? Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, nkamuhaye ikaze kugira ngo azatugezeho bimwe mu bitekerezo bimaze kumugeraho muri iki kiganiro. Christelle, umwanya ni uwawe. Nicole yakoze kuma ikaze, rero namwe mudukurikiye ndabasuhuje. Muri aka kanya ngiye kubagezaho ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko iri kuvuga ku mibanire y'abanyeshuri baturuka mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Aho turi kwibaza tutese kuba abana bakiga ku kigo kimwe badahuje ubwenegihugu, umuco ndetse n'imibereho byaba isoko y'amakimbirane. Nzabazimana Teresfor uherereye mu mujyi wa Kigali ku Muhima yagize ati ko abanyeshuri badahuje ubwenegihugu ni byaba isoko y'amakimbirane. Ati kuko baba barahuye baturutse muri sosiyete zitandukanye, kandi icy'ingenzi kiba cyarabahuje ari ugushaka ubumenyi. Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kudahuza ubwenegihugu ntabwo byatera amakimbirane, ati ahubwo biterwa n'urwikekwe. Urugero, bamwe bashobora kuganira mu rurimi runaka undi atumva agakeka ko bari kumuvuga. Yasoje avuga ko bidakwiriye kuko aba ari amahirwe yo kunguka ubumenyi butandukanye. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye Indera yagize ati ko abanyeshuri bahurira ku kigo badahuje ubwenegihugu ni amahirwe baba babonye yo guhuza ibitekerezo, batezanya imbere mu buryo butandukanye, haba mu muco ndetse no mu ndimi. Ati no kuba bafitanye amakimbirane bakishakamo ibisubizo, bimika ibibahuza bityo bakabira ibihugu byabo abahuza. Ati kuko aba ari umwanya mwiza wo guhuza ubumenyi no kongera ubwiyunge binyuze muri sosiyete ya kinyeshuri. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira, ariko namwe mudukurikiye mukomeze mubwohereze, ndakomeza mbwakire. Nicole, wasubirana ijambo. Uburezi mu Rwanda ntabwo bwari busanzwe, kandi bwatangwaga hanini binyuze mu muryango. Amasomo yatangwaga kandi binyuze mu matorero, aho bigaga ibya gisirikare, ibijyanye n'intambara, gucura ibyuma, ibisigo, kuboha ibitebo ndetse n'ibindi. Nyuma y'aho uburezi mu Rwanda buteye imbere, abana baturuka mu bihugu bitandukanye bagenda baza kwiga mu Rwanda. Kuba bigana rero biganisha no ku bucuti, rimwe na rimwe usanga bwarabaye ikintu gikomeye hagati y'aba bana nubwo baba badahuje ubwenegihugu, umuco ndetse n'ibindi. Urugero ni Niyonshuti Tony Pierre na Cyuzuzo Bella bahuriye ku ishuri bataziranye baza kuba inshuti. Bahamya ko bitari byoroshye bakimenyana kuko uretse ururimi batahuzaga neza, hari n'ibyo buri wese yumvaga kuri mugenzi we. Reka ibindi tubyumve mu kiganiro bagiranye na Nishimwe Ariette.
Niyonshuti Tony Pierre wo mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Cyuzuzo Bera wari uvuye kwiga mu gihugu cya Uganda ni abanyeshuri bo mu kigo cya APR Rusororo bahuriye kuri iri shuri bataziranye baza kuba inshuti. Bahamya ko bitari byoroshye bakimenyana kuko uretse ururimi batahuzaga neza hari ibyo buri wese yumvaga kuri mugenzi we. Arenze ko bandara abasinzi ari abantu baba bari aho nyine nta kintu bitaho nyine batajya bicara ngo batuze tu. Icambere naratinya cyane abanyarwanda kuko mva Burundi nza kwiga ngaha narumva abanyarwanda ngo ninjyajya numva ngo nabantu basuzugurana. Nubwo byari bimeze gutyo ntago bigeze bari ku bushuti bwabo ngo bukendere ngo kuko uko ugenda umenyana n'umuntu ariko ugenda umenya ukuri ukanamenya uko ubyitwaramo. Abantu baguca intege mu buzima ntibabura uretse no muri ibyo no mu bindi ugenda ubabona hanini. Hari mu Barundi bakeyi nari mfise b'inshuti hano nabonye mbere na mbere nkiza. Bamwe barambwira ati witonde cyane abantu b'inshuti nabo bazokuryarya bazokwigira ko inshuti hari ico bagushaka ko. Ariko iyo ugerageje nyine gukomera ku cyo wamenye ku muntu cyangwa se ku bucuti bwawe n'undi muntu biragufasha. Bahamya ko hari byinshi wakwigira ku muntu mudahuje imico n'imibereho ngo kuko ejo n'ejo bundi ushobora kubikenera mu gihe nawe ugiye aho hantu. Baratubwira icyafashije ubushuti bwabo gukomeza. Stereotypes ni ikintu kitoroshye kuvana mu mitwe y'abantu ariko buri ikintu cya mbere kunguka ibintu byinshi bituruka ku kumenyana n'abantu benshi batandukanye. Iyo uri umuntu ukeneye kunguka ibintu byinshi biba byiza iyo ubaye open ukaba inshuti n'abantu benshi batandukanye cyangwa se ukagereza kwagura umubano wawe nabo. Biba byiza iyo wegereye umuntu mutandukanyije imico cyangwa se mutandukanyije uburyo bw'imibereho kugira ngo ubashe kumwungukaho ibyo bintu. Nta wamenya nawe wasanga ubuzajya aho hantu. Rero iyo uhageze ntabwo bikugora kwakira ibyo wasanze. Ibyo abantu bakubwira ntibisobanura ngo niko ucushobora kubyemera uko nyine. Oya nimba n'umuntu aje akambwira ngo bimeze uko ngo Bera ni indyarya naramubwira nta kibazo nimba ari indyarya mundekere nk'inshuti yanje zomenya ko ndamuhindura buke buke ko umuntu nimba ari mubi ntibisobanura ngo itumurekana n'ububi bwiwe ahubwo uragerageza ukuntu nawe ubona muhindura. Gusa sibye ko nasanze atari nabyo. Tony hari inama agira bagenzi be bagifite imyumvire yo gushyira abantu mu gatebo kamwe. Cyambere na mbere bagabanya kutamenya kuko kuba wobona umuntu umwe ngo ucuvuga ngo abantu bose ngo bafatiye mu gatebo kamwe kubera ko babanye umuntu umwe. Shora no kumbona jewe na famille yanje gutya ako nkaba ntafise character nk'iziyo famille yanje twese. Manze umenye ngo uwo muntu ameze gute. Umanze umenye ngo kuba ameze uko yabikuye he. Niyo wakimenya ngo yagikuye he ugasanga ni habi ico nakubwira so kumujija. Ahubwo mwegere kuko wowe wamenya aho cavuye ushobora no kumenya ukuntu gisubizayo. Barakoze aba banyeshuri bo ku kigo cya APR badusangije uko ubushuti bwabo bwaje nubwo baturuka mu bihugu bitandukanye. Nawe uduteze amatwi utubwire ese ubona kuba abana biga ku kigo kimwe badahuje ubwenegihugu umuco ndetse n'imibereho byaba isoko y'amakimbirane? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nsengiyumva Jean Claude ni umuyobozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya APR Rusororo mu mujyi wa Kigali. Avuga ko gushyiraho gahunda zinyuranye zigamije guhuriza hamwe abanyeshuri baturuka mu bihugu bitandukanye ari ingenzi mu rwego rwo kubafasha kubana neza. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe. Murakoze dufite abana baturuka mu bihugu by'akarere Uganda, Burundi, Congo ndetse na Tanzania mu rwego kugira ngo tubafashe kwiyumva muri bagenzi babo cyangwa se bisanisha n'umuco w'u Rwanda. Twagiye dushyiraho amakarabu bigatuma abana bagira imikino runaka bagenda bakina ndetse bakanaganira no ku ndangagaciro bigatuma barushaho kwiyumvanamo ku buryo nk'uyu mwaka ushize ubu udashobora gutandukanya umwana uturutse mu kindi gihugu n'ikindi usanga basa bose nk'abantu rusange batabangungirwa mu kino gihugu cyangwa se ikindi. Ikindi dushyiraho gahunda y'imyidagaduro kuko iyo abana bakina bakisanzura bituma nta no kwishishanya kubaho. Twimakaza n'umuco w'urukundo bigatuma abana bose bagira ubumwe bigatuma n'imyigire yabo igenda neza. Haba hari ibibazo mujya mwakira bagiranye kubera ko bafite ubwo budasa? Ikibazo gikunda kubaho iyo tugitangira umwaka umwana aje mushya
atinda kwisanga muri bagenzi be, ariko uyu mwaka ushize cyangwa se nk'igihengo kimwe gishize usanga amaze kwiyumva muri bagenzi be bitewe n'izo gahunda zitandukanye tugenda tubashishikariza kujyamo. Iyo uganiriye n'abanyeshuri barakubwira bati hari stereotype cyangwa imyumvire bamwe baba bafite ku bandi, ntabyo mujya mwakira bijyanye n'ibyo ngibyo kuba bamwe bumva abandi gutyo? Iyo myumvire igenda ishira, nawe ubwe hari imyumvire azana yumva ko hari ukundi kuntu umunyarwanda ateye cyangwa se undi uturuka mu kindi gihugu ateye, ariko iyo ahageze akinjira muri club atungurwa no kubona ahubwo ibyo yarazi atari ko bimeze. Tuganira imwe mu mbogamizi batubwiye bajya bahura nayo iyo bakigera mu kigo bakisanga bahuye n'abo badahuje ubwenegihugu, ni imbogamizi ijyanye n'ururimi, kuba indimi bavuga zitandukanye. Ese aho ngaho mubafasha iki, cyangwa se niba nta n'igihari muteganya kubafasha iki? Icyo cy'ururimi kiraboneka cyane, ariko kutwe bwanga twigisha mu Cyongereza turushaho kubashishikariza kwinjira muri club aho bigira ururimi, ndetse hari na club yigisha ururimi mu gihe cy'amasomo yarangiye. Uko agaruka rero agafata coaching ya rwa rurimi ushobora kugenda yisanga muri bagenzi be. Kubera ko mushinzwe rero ibijyanye n'imyitwarire, ndaza kugaruka gatoya ku myitwarire y'abanyeshuri. Haba hari umwihariko w'ibyo bamwe bakora kubera ubwenegihugu bwabo cyangwa se amateka yabo yahahise mujya muhura nabyo bibangamira iyo myitwarire mushinzwe? Ntabwo navuga ngo nta bihari, ariko hari igihe usanga nk'umwana afite ukuntu yitwara bitewe n'ukuntu background cyangwa se uburyo yari bitewe na famille yakuriyemo aturukamo, ugasanga umwana agiye agira imyitwarire itandukanye. Urugero ushobora usanga nk'umwana yaragiye arerwa n'ababyeyi batari ise bitewe n'ubupfubyi, uwo mwana ugasanga nta burere mbonera yahawe akiri muto, iyo yaje usanga kenshi afite imico itandukanye. Bikadufata natwe igihe cyo kubanza kumenya ndetse tukanamuganiriza kugira ngo nawe gufungukire, bisaba nawe kubanza kumwegera cyane ukamureba ko umwitayeho. Iyo agufungukiye akubwira imico ye uko yakuze, bigatuma ushobora no kugenda umugira inama akakwiyumvamo. Ikindi gihe kugaragara usanga hari igihe umwana aza yarabaye addicted ku biyobyabwenge, bigatuma wongera kumwereka yuko ubuzima ari ubwe, ari nayo mpano ikomeye cyane afite, kuko twebwe ahangaha ikigo cy'Abadivantisite gishingiye no ku myemere ya gikirisitu. Turushaho no kubabwira yuko ubuzima bwabo ari impano ikomeye cyane Imana yabahaye. Uko tubinjiza muri gahunda yo kubaha Imana no gusenga, bituma n'imibereho yabo igenda ihinduka, agatangira kugenda afata imyanzuro, agasobanukirwa ko ejo hazaza he niwe ugomba kuhategura, saba murezi. Turi gusoza, ni inama kimugira abazumva iki kiganiro? Ndagushimiye cyane kuri iki kintu, kuko navuga ngo buri mwana wese yungukira kuri undi mugenzi we. Ni gahunda nziza cyane, kandi mbona n'ibindi bigo bakwiye kurushaho kwishyira imbere, ahubwo bakarushaho kwakira abana baturutse mu bihugu bitandukanye batararobanuye, kuko abana bungukira ku bandi. Arakoze Nsengiyumva Jean Claude. Mu gihugu cy'u Burundi, muri kaminuza y'umuco Université Lumière de Bujumbura, yigamo abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye. Armel Ishimwe ushinzwe itumanaho muri iyi kaminuza avuga ko kuba abanyeshuri baturuka mu bihugu bitandukanye bidateza amakimbirane hagati yabo. Ese muri iyi kaminuza byaba byifashe bite? Reka tubumve. Ntibiragaragara cyane ngaha ngo habe kutumvikana kubw'iyo imvo z'uko badasangiye amamo cyangwa imico. Muga birashika mu ishuri ugasanga bamwe n'abandi babona umengo ntibariko barumvigwa, cyangwa mvuge nti amaintere yabo ntari kwashigwa imbere. Mugabo icyo tugerageza gukora no kubumvisha ko bose bari ngaha basangiye amaintere nk'abanyeshuri. Ikiza gukora ku Murundi gikora ku Mukongomani. Ari ikibazo kije nimba ari programmation batahurije ko bose bibakorako. Rero sukuvuga ngo nuko ndo Mukongomani ngurumva ngo ibi byateza ugenda ukuntu kutugerageza kubereka yuko bose ni bamwe, kandi mvuge ntibasangiye uburaro n'uburamuko mu gihe bose ari abanyeshuri ba Université Lumière, kandi bose tukabashira ku rugero rumwe. Mugabo kandi turabaha uburenganzira bakagira mvuge nti de communauté aha kuri Université Lumière. Nko turafise nka communauté de Congolais, abanyarwanda bafise communauté yabo aho bahurira hamwe bagapartager ibibazo byabo bibaraba, kugira ngo nabo bisante ko bari hamwe
bagize ubwo bumwe bwabo kandi bumve ko batatandukanye mugabo bari hamwe. Rero turabakonsidera tukavuga duti turazi ko hari abarepresentants ba communauté congolaise, tukavuga tuti hariho des représentants bandi manation bose. Iyo tugize amanama hari igihe tubatumako nabo bakaza bakabona ko bari considéré kandi bafite ikibanza muri Université Lumière, tutabafata nk'abanyamahanga. Araba ho kutumvikana birashika, mbega ibyo muheza mukabitorera umuti gute? Turafata tukabicarika bose tukaganira nabo tukabereka ko bose ari bamwe bari ngaha kuri kaminuza, bose n'abanyeshure bagengwa n'amategeko amwe, igifata umwe gifata uwundi. Rero tugerageza kubahuza no kubashira hamwe no kubereka yuko bose ari bamwe vy'ukuri. Nta gihe birashika bamwe bakikumira nk'umugwi kubera birekonesa muri iyi identité? Ntavyo turabona cyane bigaragara kubera kurumva twabamenyereje kumva yuko bose ari bamwe. Igihe cyose turaza turaca mu classe tukagerageza kubahimiriza kumva ko bategezwa gushira hamwe muri vyose, abarundi, abakongomani, arama tuvuge nk'ama devoir bategezwa gukora, ntiyabe abakongomani ngo bakore mu magroupe y'abakongomani gusa, ariko turabereka tukabashira hamwe bose, abarundi n'abakongomani tukabavanga kugira ngo banywane bumve ko bose ari bamwe, ntihagira bikumira. Mbega uko kubahuza mu manama muba mufisiriye hangiro? Ahanini tuba tugomba kubaha ikibanza, tubereke ko Université Lumière mu gihe baje kuyiga ko ni gwabo nabo nyene nabo bayifisemwo uruhara mu buryo itegezwa gukora neza. Nimba ari ingingo yofatwa tukabasosya nabo kugira ngo bumve ko bahawe agaciro, ntibavuge bati iyi ngingo yaje gufasha abanationaux gusa. Turamushimiye Ahmed Ishimwe i Bujumbura. Reka twinjiye mu mwanya mwiza wo kumva ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku mibereho y'abakorera ubucuruzi buciriritse ku mupaka. Ni ubutumwa tugezweho na Christelle Bikeza. Reka duhere kuri Christine Mukabaranga uherereye mu karere ka Nyamagabe, aho yagize ati abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranyije imipaka bakunganirwa hakurikijwe icyiciro cy'ubucuruzi babarizwamo ndetse n'uburemere bw'ibihombo bagize. Karangwa Joel yagize ati cyakorwa no kugabanyiriza imisoro abakora ubucuruzi bwambukiranyije imipaka ndetse bakanahabwa inkunga y'ingoboka. Dukomereze ku Uwiringiyimana Jean Claude Urirongi mu karere ka Muhanga, yagize ati icyakorwa ngo ubucuruzi bwambukiranyije imipaka bwongere butera imbere nuko hashyirwaho ingamba zitandukanye zo korohereza abakora ubwo bucuruzi. Ati harimo nko gufungura imipaka, kugabanya imisoro ku bicuruzwa ndetse no guhabwa inguzanyo zakwishyurwa mu gihe kirekire. Reka duhinire kuri Nawuhigana Antoine uvuga ko yobaje kuba hakiri abantu bavuga ko babuzwa kwambuka imipaka ntibumve ko ari ukugira ngo duhashye COVID-19. Arakoze Christelle Wikeza. Ubutumwa bwanyu nshuti bakunze ikiganiro ejo akaba ari bwo butugejeje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku mubano w'abanyeshuri biga ku kigo kimwe badahuje ubwene gihugu, umuco ndetse n'imibereho. Ibyo benshi bakunze gutekereza ko byakurura amakimbirane hagati y'aba bana. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro ejo cya none cyari gihagarariwe na Nigeneroje Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, ntimuzacikwe n'ikiganiro ejo cy'ubutaha. Njye mwabanye uyu munsi nitwa Nicole Giraneza. Mugira ibihe byiza. Écoutez l'émission Ejo. Fuata kipindi cha Ejo. Kurikira ikiganiro Ejo. Umviriza ikiganiro Ejo. Ejo.
kurikira ikiganiro ejo umenye uko urubyiruko rwo mu karere k'ibiyaga bigari ruri guhangana n'ibibazo bitwugarije. Rubyiruko, aya mahirwe yo kuganira ku bibazo byugarije urubyiruko rw'akarere k'ibiyaga bigari ntakabacike. ni ku 104.3 FM.